Mwenyezi Mungu ngojua ukana wani himili ya hashari ngojua ukana ntina mruye katindawe msule wa mruye katindawe ngojua ukana kwa tuto hanza wabuwe mato wanione ngojua ukana wa himili ya zekiswa za haina mwenza ankili hashari wakati wa subuhi rumzaze ikao Mwenyezi Mungu hamba neema ya mnaimana hazaya hasalama salimina Mwenyezi Mungu kajajaili ya enshi ndawe na wala mnamwana rahaye jakate mauti yemzaze wala hapara wala mrumaha bomrumaha yemwana hangu hasaharende ha amana buwa weju mzingarendo wumnike malezi ya kiislamu mweleshe mahaba yambaba na mzaze yemwana yatihisi ukana yemna yatima kati na mzaze hafariki dunia wala mbabado ndizo habakisha ndena mnaimwana Ahmad haka umwanza nonono kabisa waviri mwahabala mbabaha onokana yekairi dokana yalole yahunde mrumshe ya jomu bisa yalele Ahmad ndizola mbaba halola waviri mwahabala Mwenyezi Mungu hamruzuki ya mnaimwana wamkaza Rami wala mrumshe ya roho ya hahe yandiso badili haosoni mwa Ahmad watina hata sibabu yemzaze wala haka uyenga Ahmad na mna ajabu shaka jaka usubuti ya benua ye roho biyahe hasibabu de mrumaha wakaya helila hata waviri mahashenda wala mbaba wala haremma ni wade uziro nonono kabisa ngeho kongoni haparola mrumshaha wanahangu warende ha amana buwa weju wazingarendo utiwamanise utibenzele mzima bomrumshahangu waeleshe mahaba ya mbaba na mzaze watisi ukana wana yatima kangwanzo zeratiza hangu angalie Ahmad utimfanye beti zibangu ono kana rangusi kuwa leo ujo kaurende hamna yatima utina mbaba utina mzaze dodizo mbaba ola hafariki dunia wala mzadolo wakati ula do wakati ya kauveni wa yeroho nzidu ya hahe hatindi Ahmad janga ikao la hawla wala quwwata illa billah haka humrumanai haka umuyenga hamzililia haina mbanongo itoka uyonzi haina wakati henda hahulia ye mwanae zilu za nyumeni na tabuho zililia Ahmad yatikirubia wala mwananya hamanisa wala Ahmad na Rami hakauyenga Ahmad namna ya ajabu watina sibabu kiasi ikao yeka Ahmad halala yehenda hamarua wala Ahmad hajaha mrumwa nabe mwanaha henge bala ngutabuho hende hato Ahmad likoli hambe hahonze yende ya domlimia haka jumawani sa Ahmad utungu ikao ntujuwa ni mswifie nije Ahmad ye maji ya saya hunde nkomio hata wakali hato waye bumbu hanywanyi harongoza wala mzaza haadabu na maste ulado wakati ya mzaza wala ya kauto ya shetani nzidu ya onise wala Ahmad hamri bonko ikao la hawla wala quwwata illa billah hamri mafiro hambalia bala ngwanzo ende ya mto ya mvurize hobonze wala Ahmad haishaliziza wala mzaza wasuya wa mbaba hai ulado wakati ya kahamba himaurenge mzingara hamto handaru hamburiza hobonze habayo mwangu na balanga o masihu wakati ikao ngabo ijundu na mvua na baridi ya piu Ahmad ngobonze hula katsuju wa ngweno dahubi Ahmad handi solila Ahmad bismillah masha Allah harenge ye martaba ya mbaba hahe wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina swibiri ne kava ne kudura swibiri no uziro uparisa swibiri neze tabu neze mashaka uziparisa ba wewe ngawe harumo ubirilizi wa hatu Ahmad gejuma ulila katsuju wangeje hadepanse hanamna ya jabu hebaridila mvua ya pewila ne masuhuyala ufikirukana balangu joka ujaliwa ni dim kubala Ahmad haeshele sila hanku ya hatusi maisilamu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yekao watona hangu wa huzisa mibu mtume wambia ukana ngami karibu nao nrondo kabisa ujibu da'wata ad-da'i idha da'an gamjojibu yeminyunimea ekahanimea falyastajibu li gena wanitoi warenti hizo ikao ti wazililia wafanye hizo ikao ti waamrisha walyu'minu bi warudi tena waniamini la'allahum yarshudun
bahwenda wajohokoha wanalesanda duniani na akhira. Ahmad hadepanse hakatuju wangu fanyoje ye baridi wiyo isayi mdepanse. Ahmad Mwenyezi Mungu wojuokana ntina mruye katindawe, wojuokana ntina timbaba timdade siroho ya utoni gojea, wojuokana ntina mruwa unigojea bo Mwenyezi Mungu katindawe, hata mru mwenza roho ya ukana ya toni sikini ya nilebze bo Mwenyezi Mungu. Ahmad hakajuma henda helila wenda wala hatoa yakati wa subuhi uja wakaya fundi mhuru nono kabisa Sheikh Amra Mwenyezi Mungu aroha ula mwedo msiri nendia swali haparisa ula mnaijana hambali hendo msirini wende wa swali haridisena hambali hendo dahoni wala. Ahmad hatela hadisi hamwambia yeshe haula mbiokana la waharara barangu leo mide mbaba hao mjombaho fundi waho butikane hamu nezetamu ikaongozi ono je mwenye ushinda ya pasuli ya mtume Musa ye bahari ilia vire ya mvukishe na Firaune maduyahahe wenge na zenchila za ukana ya shinde ya hufungulie haina mmango ikao uchilwa kufuli wenge na zenchila za ushinda ya uhifadhi na haina shari itoka uyonti na haina adu itoka uyonti butikane hamu baye dunia ino kaituhenda ho ushindi ne matamani ya hatu chado kinyume ya dunia ino gendao heze amri za Mwenyezi Mungu heze amri za Mwenyezi Mungu zonti pia zonje manruvu abonge ridhi ne kadho ne kudura ya Mwenyezi Mungu wawe juu ukedaima ya hamba ukana alhamdulillah lodizola mbabaola aileshi Ahmad mahabaikao bismillah masha Allah jefundiola eroya ifunga tana na Ahmad hakaumwangali hamaola mnaima na ikao yeye ya mzaya mbabaola harejeza Ahmad ho madrasa hakaya mhodari norondo kabisa emaha yenda noenjeza wala Ahmad haunde siziemu haja haunde bepese haunduye baki haunduye lisansi hafanya ye masteri afanye doktora yae harende hatabibu mengoni mwe matabibu mahu wahodari wenza ujuzi kao ngwa julihani hao haruma wa umma akansiho la honibala waja telefoni bala haja haparwa otabi wenza uri hubiri botabibu banga bumade toi kao ge mahtutu ne matabibu wansi pia wajusa yemihone wamba ukana wede ujoshida umvukishe botabibu Ahmad harantiza haziza hebala habezende hulala pitani na mkaribise ula mwade yemlaze ula honjia bomwa utijitabishe bazinu tipatanga mlibwa utijitabishe bomwana bamiti dhulumu mna yatima haba hainu Mwenyezi Mungu ngulibwa utijitabishe bomwana bantina tabibu haunti ikao tifumbulokana ngabo tabibu mhuna tumwendelea shenga mjokana zinude shei janga na shirende mna yatima wa wandu zinude zemali za hemna yatima wa wandu na zisampanya kamjokana bomwana zinu ndizo napata haba hainu Mwenyezi Mungu nilibo. Ahmad katuramba ukana olade mzaze ola mzaze ola bahira haka turamba ukana olade Ahmad hemzaze ola zila zonzi pia nguzambo na ulila handiso shemeza bo Ahmad yenga wenda huwa jawa unayezi njihiri yao masikinu kana ngawe banu ngone zinu Mwenyezi Mungu yanliba habaha yenga wenda huwa jawa nsamihi zemali za mbaba hona hudhulumu ye masikinu ukana ngawe karibu ngono Mwenyezi Mungu tuhomo liba wakati ula wala Dr. Ahmad haishela ukana wewindo la mzaze wa rami yakahumra yezibonko yakaumuyenga rahani namna yakauyenga wa ukafiri wala Ahmad amwabiokana boma kama aminukana Ahmad waha husamiho bahanu yaliyo mtu aminukana izo kweli yezini hunda uzinu bomwana wakati ula Dr. Ahmad amwabiokana boma mimi de Ahmad wala ikao hukaumuyenga rahani namna wakauyenga wa ukafiri wala ikao humtaabisha ndonondo kabisa ukahanza yakayemlima ajisha Mwenyezi Mungu hambati ndizo kumharamisha zemali za mbaba hae wala ikao wakati ya hoshelezi za uwasuya wa mbaba hae ulado wakati wakahamba ukana ngehima urengi kumanisa ndaine mwana nyarami shawallahi tallahi bo mama Mwenyezi Mungu na husamihi bamiti husamihi dina hatamba taabu ya hangu damina wana mitika juma uhombe la dua njema bo mama mtia hamu nonono kabisa katiolo la mzaze ola nguto hanga wankselere yelela na ulila hamamri kao halataye kaseti niba hengu tongo mwabiokana mimi ndola utongo hamsalere hemdaza ola yanksalere eveze elila wakati la ola ramingo wanzebala ola mwananya haishia kumdaza haya tongo ushemeza na ulila rami harambio haja weona ola mwananya hamweshele habeze hamjambo ahma mimi de mwananyi horami risamihi ba wallah rango usiku rahuto wahoda honi hula zebaraka zirwa hoda honi hula rango usiku rahuto hoda honi hula mzaza handi soremani mabwade ya peo Ahmad hamwabiokana ya rami bora wewe kuja nifanya hata ndongo borami wewe de mwana mama mwanzani wangu amade ya rimani sabora
borami mimi ntina hatamba tabu hangu ndamina osha mama woti msamihirangu hali rahamu jajaba no borami wallahi bu Ahmad huritie hamu nono kabisa kajuma huzungulia Ahmad risamihi homwanenia bora badu kujandada hata rongo tuambia ukana mama woti msamira wajajahu no borami utijitabi shababi ntina hatamba tabu hangu ndamina ni wala mzazi wala bai handi solila namna ajabu Ahmad hatengelea mama hambusu mhona hambusu le daha la wa harara bamiti husamihi Mwenyezi Mungu na husamihi baka Mwenyezi Mungu mimiti husamihi rangu hali rahawa jajaba hamba kweli mwenye hamba ukana wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum kwenda ngamjo hivi wananongo hata na zenongo zile ngazijoka ukana khairi nanyi wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum na kwenda ngamjo hanza ndongo hata na zenongo zile ngazijoka uka ajali ya hanyu Nines joka uka ajali ya hanyu shanyi wanadamu kamtuzi jua na ndazineza Dr. Ahmad mkini shaukana ikabala hadoba kishoda honi hula kaja joka hawasuli vahanu ya wasuli leo makati Mwenyezi Mungu ya utowa mru harumo hayati wahaho ili ya uhifadhi na shari ya uhifadhi na ndrongo ikao ijo mkini shaukana jokazi ujihiria eka hudoka yanda wene mruola makati Mwenyezi Mungu ya uhura hule na mru ili ya uhifadhi hamahaba ya haho nae aina mru ikao haumbi wakana ngujokaya harumo hayati wahaho wangu jokaya kanaka upararo harmo hayati wao na haina mrikao haombiokana wakana ukaharmo hayati wao wangu jovira abo andrikao ranzisho ukana wangu avira harmo hayati wahatu yari somenao yawa somenasi shawati andrikao wakauja wabakisha harmo hayati wahatu hatari jarila wa duniani abodo ukana mroya ridhi ne kava ne kudurwa bahi fikirindo kiswa ya haina mwenzanki